Greg Sango ante pe pimo luna nga sunda ai retimong teni ante phia atenta akyu phia atenta phamajo ndu ai lamni pinjia ta ngope teni ante rausha mongka ta angun jamla ka ngu yong pe ka so ai ante madu Yesu Christu te kwa Greg Sango na ngui pyo te jeju akyu ra ko atanjo na mongka khamla nga ani yong ma kra te ansa tha tunong nge pring sum ngau ka ante akyu phia atenta phamajo ndu ai ta ngu shloi mara a majo re chúng lại cả mấy anh thầy yoga, ấy sai lại cả tôi có bảo ngã sĩ khổ của chị là ngay từ là không bị thi na, yu Yehovah go, khe la lukra, là ta cái đồ này rồi, na lukra, na là phăng này rồi, nan thì should fit ai go, nan thì Greg sang thì nan thì bị chỉ khá cao như đây, si na lukra, na yu ba go, si mi man pe, mặc gặp cao ngại. Nda jumunga da yuwa loi ante akyu phi atenta ane grey sang pe phi chi thawa atenta lu atenninga bin kro atenninga da ko nda ko pham jo da ngu loi munga da yuwa loi grey sang jo me ko ante pe inke la lu kra da ta ko to nai wa nre na lu kra na la phang ai wa ma nre ante phi pe grey sang na nre na ready mong ante phi atenta pham jo lu da ngu loi nantia should fit ai go nantia Greg sang the nantia pe chakha go mi dai ante should fit ai ma jore ante na asakrun lam thai should fit ai lam go sha akhom nga ding sang go Greg sang go ante ka de mi phi chi thau te mong Greg sang go ante be madat yana re kam jamai ka shu sha ni be Greg sang go should fit ai go na khela ai re dai ma jo antena asakrun nampe dai should fit dai go sha nga do na pe Greg sang ra dai rem jo go dai should fit ai lam go na lot ai ni pe ante pe Greg sang shadai da se re dam jo ma du Yesu Christu pe khe khang lam tu na khap la kam sham se ni yong ma khra the go Greg sang shprat ai ni re Greg sang shprat trum ai ni re dam jo dai kam sham ai ga shu ku sha ni asakrun lam go dai ma du shprat dai Greg sang go na bai prat pra ai ni go Jubang kaloi merah sab kot kaloi merah mesadai. Dari jang dari antena asakrun nam tamit juga. Dari nangai dari dari kingtan dukra asakrun wasai. Jubang merah mesad jengai kon. Anda jubang merah mesad kau tingsang. Dari should fit ai lam ko sa anga tingsang ko. Greg sang ko ante pi ai lam pe madat yanan re. Mongkara sunda sai nanti should fit ai go nanti Greg sang the nanti pe chakha kau mi dai shi na lukra nanti ayuba ko shi mi man pe magap kau nga ai dai ma jo ante phi ai pe Greg sang jo ai re Greg sang jo na ma du jin jin re ready mong ante ko pha bo rai nangai na asakrun nam ta should fit dai ngoi nkru ng jai mongga the tan shai go sha ante sap nga ding sang go Greg sang ante be jo na re dani ante shingim mungkanta ande ga shu ga sha ni mit su jang ande ga no wa ni manu da ne rengai phi ku ga no wa ni jo na re mit su wa ga sha phe she jo na re shiga ma ta dai ga sha phe jo na re shiga ma ta dai ga sha phe jo na re mit su wa ga sha shiga su ne sen phe ka nu ko wa ni ko nje na re reti mong su nai ka phe akhyak da ya re da jon cha dani antena asakrun lam tha mong should fit ai ngoi mung ga da tan shai ai masa shabat au asin re nkru ng jai magam bung li nkru ng jai aron alai tha sha asakrun nga ding sa ante phi ai phe Greg sang nje re na re reti mong nangai mit su ai ma jo Greg sang njo ai she re nang the ngai na ma tu Greg sang yong kampum grandang ngo chelu re ready mong dai kampum dai phe kaning re aten jo na nang mit su aten jo na re hallelujah Greg sang a meaning sang anga uga dare ma jo go dai ni ante akyu phi ai aten tha pha ma jo lu ai ngo phe to la ngai ku na stom frang kon jo am yai go yuba ga ma jo re should fit ai ma jo re ante should fit ai lam go sha no nga nga ting sang go Greg sang go ante pe jo nan re Greg sang go njo luwe wa re ready mong nang should fit ai go anga nga ding sang njo shi ai
ngom yu ego nang mi nsu ding sang nang ska mata ding sang go antia wa grek sang go cho na ne ande ga shani lam dam do ande ga shani ska mata de ande ga shani mi nsu do nga ai re me jo go antia go wa re nga yo ho wa grek sang go nang phi ku cho na re ai ngo pe de ni chu dum prang mi wai dai me jo ante phi en lam lu na ma tu number la ngai ku na akya kai ko nang ngai should phit dai ngoi ko na lot na ma tu akya kai dai ko na lot na ma tu ko ma tu yesu christ tu ante be slot ya sai ngoi phe na mim sin ko luang tha khap la kam sham na dai ma tu a wei on nai ka da asak krung na ma tu re ai ante khum ante thing khang na ma tu ne greg sanga thing khak ngai ka ta ko ante asak krung na ma tu re dai ma dai should phit dai ngoi ko na yu pak te sang ko na ante lot na ma tu ko dai ma tu a up khang lam wei ka ta ko sha nre yang lot lu ai dai ma tu a up khang lam wei ka ta ko ante nga na should phit dai ko na ante lot sai nga chang krung ga jai yu pak te sang ai ko na ante lot lu ai ni re sai nga chang greg sang ko ante phi ai lam phe nang phe shima nya na re ba ma jo mi su ai ka sha su nai shi ga ai phi ai lam yong ma khra phe ko wa ko ko lo ya na ma tu jin jin re ngai ngna mong ka de ngun jo ai na la kham la se yong ma khra the an sa tha ba tu na greg sang ko shima nu ka